mina ngeke ukukhanza ukumvuza uphathele imvumbatana sikhwama. Phathele imvumbatana sikhwama uyipheketela. Ngakushala amakhala ngisibhakela uthi uyazayitela ngiphinze ngikuvuse ngalesinye kuvuse ngencindi ngikuvuse ngencindi. Umphathele umuntu sikhwama uyamyekela nje ahambe nale mshishimba yakhe. Ansi kwakho uphatheleni uyakhe nathi uphathele ansi kwecala abaphatha into labanye bangagcoki nokugcoka le nto babhisi ucishana waphathi awuphathi sikhwama wena uvuka uthi umtake out ukuthi unani kude kudle ekhaya kude kudla yini ekhaya awumvuthi uyagcina ungamane kumthengele once na kwibirthday yakho once nakhona once nawunemali ke ungakhokha 120 umthengele ngebirthday at least kanye nakhona kanye cini ungasabi because umuntu wabithi intombazana nga babe umbita ngala sibani lo muntu lathela hoda la agijima umfati yo hayibo babe